Ni perisile na ku mamukela eka nongonoko wa matimba, nongonoko wo hlawuleka my hustle lowu seketelaku tinyiko xikan'we no ndlandlamuxa mabindzu lawa kulaka. We support talent and promote your business. My hustle with MTJ. Mina vito ni MTJ. Loko se ta vulavula tiso hi nga tinyingi eku tiko ra hina ra Afrika-Dzonga i tiko leri nga fuwa hi tinyiko to hambanahambana. Exifundzhenikulu xa Limpopo ehansi ka Collins Chavan Local Municipality etikweni ra ka Malamulele eRhodes. Xana u swi tiva leswaku ku na wa jaha la nga titshwa eka ntlangu wa swiphemu wa Giyani Land of Blood. Madyambu lawa ya twa ku antswa hi ta gondzo rakwe na leswi a nga vumbisa swona ntlawa wa vukati ikatamani. Okay, vito ni avoid wa ka Ntlhamu hi ku ni tshama kwala a Rhodes ka xigalo. Ni sungule swa ku acta a xikolweni a primary laha hi nga sungula swo acta a ku ri 2006. I'm sure loko yi ku 2006 a ndzi ka grade 1 grade 4 kwala. So loko hi endla swa ti-drama a ndzi ri munhu un'wana wo tsakela swinene ka ku ri na tichara van'wana a va nhlohlotela a va ku i Mr. Chauke MS, van'wana va tiveka ku i Botiste. So hi endle ti-drama kusuka kwalaha ka lembe ra 2006 ku ya hehla until huma 2010 ka hi endla swa ti-drama. And la a ni acta kona a va ni nyika role yin'wana yi tsakisa swinene a va ku hi mina tatana Xigombe, yin'wana a hi pfa hi cincanyana va ku hi mina Machanyele. Se ku fika kwalaya ivi ni huma a primary ni ya high school na kona ni fika ni endla ti-drama. Mara a high school a drama kona a yi actiwa hi xilungu hi laha swi nga fika swi tikatika kona nyana se yi nga ha yi mahlweni drama. Ku fika kona high school loko se ni humini hi laha se ni nga va na mihleketo ku no man swi kahle ku hi ti sungulela group ya hina tanihi vantshwa va kwala tikweni ti endlela drama. Se la drama hina nga sungula kona yi sungulela a kwala Rhodes kwala ni nga bebuleliwa kona. Mihleketo yo hi sungula drama yi ti na mina kambe a ho va ku borikini a ku fambi gezi a ku ri ti 4 ta February hi 2021. Hi tshame kwala mutini walowo ni nga ka wona hi ri ndzeni ka yindlu loko ni byela vafowethu ku vafo swi kahle hi ku ti sungulela drama hi le ku borikini. Ivi wun'wana wa munghana wa mina nga Cedric a ku hi ya xuta yini, ndzalama na yena a hlamula ku hi ya xuta hi foni ya wena a ku mi ta ni hakela. Se hi va na nkingha laha ku ya xuta drama topic ta ku ri yini, hi ya vulavula yini. Ni vutisa ivi mfowethu Cedric a ku drama ya vulavula hi wena ku ta ku ri wena u fambele hi sati. Ni ku a ku se ni ku a ku na problem a hi hume. Loko hi ku ya huma hi laha nga fika ku humelela Rito Mavasa na yena un'wana wa chomi ya mina. Se a hi vutisa ku mi ya ku hi ku ya ku xutenga drama u nga ha vutisa a hi fambi. Leswiwani swo acta ni sungule ku swi navela hi vo 2015 kwalaya le kha ni swi vona kha swi endliwa kerekeni swi vona ku ya ku endliwa swin'wana swa mhaka yin'wana yo tsakisa ngopfu. Se hi laha ni nga kokeka rinoko ni swi vona ku ri okay leswiwani swi endliwaka laniwani swi tsakisa ngopfu. Lero na mina loko no tikuma kha ni swi endla ni nga va kha ni teka ndlela yin'wana ya kahle ngopfu. Hi laha ni va kha ni swi vona ku okay laniwani ku dyondziwa swa so ende vanhu va dyondzisa yini. Swo acta ni swi kumi na ha ri primary hi 2005. A ni zangi ni swi yisa mahlweni ni actini kwalayani a ku ri na drama leyi a ri kona xikolweni. Drama leyi actiwini ivi swi gina swi hela kwalaya. Kusuka kona swa tidyondzo swi vi swi ya mahlweni hi ndlela leyo drama ni nga ha ri ku yi landzeleriseni. Ku ta va na siku rin'wanyani laha hi nga yo tshama ku ri mina na Avoid na Cedric ku ri hava gezi. Ivi hi kota ku vulavula hi twanana ku swi nga va njhani loko hi sungula drama. Ni twi swi ni tsakisa ku hi sungula hi timhaka ta ku a ku ri swilo leswi a ni swi endla na ha ri primary. Se ni ku ni la ku vona ku sweswiwani ni nga kulukumbanyana swi nga ha koteka futhi na. Ni vini ni acta hi xiphemu lexi mina ni ri ka xona ka drama leyi a hi endle ya vukati ikatamani. A ni ri ndzisani ya Avoid laha Avoid a ri ku hluphekeni swinene. Mina a ni tshama kha ni n'wi bambetela ni n'wi advise ku swi ta lunga a nga vileli hi mhaka ya n'wansati loyi yena a hlangane na problem na yena hi mhaka ya riqingho.
ku ta fika na namuntlha na ha ri xiphemu xa vukatikatamani drama leyi nge le Rhodes. Ivi ya xuta drama hi foni, loko xuta hi foni a swi ri kahle swi tsakisa, mara problem ya kona a yi luza quality loko ya ku editiweni. Se ivi hi deleta drama leyi, se hi tshama hansi hi ri 4 kwayo a hi endleni so why hi nga lavi va tikhamera kuma ku hankuma munhu wa khamera ende 4 ende ku ta laveka na vavasati. Se ni contactana na mfana wun'wana ve Ndlandlamuxa hi nga ni pfuna hi timhaka ta ku ni kuma nhwanyana a n'wi rhumela, yena a ri xikolweni Ndlandlamuxa. Ivi a ta nhwanyana hi fika hi xuta, hi xutini drama wo sungula a hi xuta n'wana wa malume wa mina ve ri hi tlhelo wa ka hanyana. So drama ivi yi feyila, ivi loko se a vuya Ndlandlamuxa xikolweni se a kumeka hi ti-weekend ni n'wi byela ku swi kahle ku u ta na wena hi ta endla drama mfu hi nga pfalelani handle. U tini hi fika hi khomisana ku hi nga khomisana kona, hi tlhela hi xuta yin'wana drama na mfana wun'wana wa ka Siyandhani yi nga humi ya vukatikatamani. Se mara a yi nga vitani vukatikatamani, a hi na problem ya heading ku hi ta vitana yini. Hina hi ku hi vana lavatsongo a hi vitani ku vukati i problem or nkingha. Ivi mhani va ku no sweswo a swi vulavuli hi ririmi ra Xitsonga, why mi nga yiti ku vukati i katamani. Se laha hi nga vhi hi sungula kona kwalaya, se ivi va kha hi tala kwala groupini hi endla swo tala kwala a groupini, hi ze hi fikelela laha hi nga nghena hi xuta yin'wana drama yaleyo vukatikatamani na mfana wa ka Xitlhelani, hi yo yi nga huma yi nga kona ka YouTube channel. Eka drama vukatikatamani ni va kha ni pfunana na vatsari ku va kha hi humelerisa drama, na ku va kha hi kombisana leswaku drama hi nga yi endla njhani leswaku yi va kha yi dyondzisa na ku hlohlotela vanhu. Hi langusini lomu hina hi humaka kona na ku va kha hi dyondzisa vanhu lava kumaka va va ri kule na hina na lava va vonaka ku ri hi va kha hi va dyondzisa ku yini swilo leswi hi swi endlaka laha drameni ya hina vukatikatamani. Drama leyi na yi tiva, vafana lava hi mina ni nga va nyika advice yikulu loko va sungula i drama leyi. Hi tshame laha ka 2 room va ka va ku hi lava ku sungula drama, ni ku i pela mani sungulani swi tlula ku famba mi yiva. Loko mi endla leswo tani mi endla swilo swa kahle ni swo saseka ngopfu, na mina swa ni tsakisa. Loko munhu a ri eka gondzo ra vunyanyuri ku na mitlhontlho yo tala swinene na ntshikelelo wa kumeka wu ri kona. Van'wani va ta vulavula swa kahle kambe van'wani va ta vulavula swo hambana, swi nga khathaleki leswaku eka wena n'winyi swi fikisa ku yini. A hi ri endleve Lava va hi rhandzaku hi va nyika sapoto leyo hi acta hi ya mahlweni hi nga yimi, va vona swilo leswi hi swi endlaku leswi swi nge lo va tsakiseni. Na lava vona va hi zondaku hi nga endla tindlela hinkwato leswa swo va za va hi rhandza, hi va huma ka moya lowu lava a hi va rhandzi se va za va ku va hi tsakisa vanhu lava hi leriya ro va tinyiketela ku lata swi vona ku swilo leswi va nyingaku se swi gina swi tsakisa na vona va tikuma va kha va tsakisiwa swilo leswi va ku kha hi swi endla siku na siku. Ntlhontlho leyi hlanganaka na yona eka drama hi ku angarhela i ku hi tele kahlekahle ende ku na vanhu lava kumaka va kha va tshama kule, lero hi va kha va hlupha hi timhaka ta yini hi tlhelo ra timali. Mi kuma ku loko kha hi va lava loko fa ku xutiwa a va fiki hi ku hatlisa, mi kuma ku un'wana u ta na switori un'wana u ta na leswi a ku heyi mali wo hava, then mi kuma ku ka hina na hina va langutiseli mali ka hina ende mi kuma ku in that time hi va hi nga ri hava mali yaleyo. Na hina hi va kha hi endla yini, hi va kha hi zama ku tiphusha, hi va kha hi endla swilo swa tidrama kha hi swi tiva ku va kona lava nga ta kha va hi pfuna kusuka la hina hi nga kona ku ya kun'wana. Hi ku a ni munhu vhela a nge vheta suka a vheta yimo, u fanele a sungula a tirha hi matimba ku sungula va ta kota ku fikelela yena a lavaka kona. Okay, mintlhontlho leyi a ni hlangana na yona ka drama hi leyi, ku tirha na vanhu swa hlupha swinene and especially loko mi kuma ku vanhu va kona a mu humi tiko rin'we mu huma matikweni ma ku hambanahambana. Ku va kha u tirha hi vanhu u fanele u swi tiva ku mihleketo leyi nga tala laya u fanele u kota ku yi manager yi va chumuwa. Se kinga leyi a hi va na yona i ku loko hi byela vanhu ku tana drameni a va nga fiki hi nkarhi, a va nga fiki hi nkarhi. Loko va byela ku endla leswi n'wana a ku mina siku yini hi ku mi ntsanana. Un'wana na yena wa chomi ya mina a lo ni ta n'wi boxa vito a nga ha twi mara u gina a twisisa i rito lono a hi hlanganeni hi ta acta hi ta fika swi tshama swi va kahle.
nkarhi lowu se hi la ku sungulaka na production yi nga fika ri to ta ku mini ya ku dyeni u ya ku dyeni kahle leswi swi fika swi endla ku swi vangela ku lavan'wana kinga ku vona va ya dya kwihi ende hi titirhweni hi kwihi. So yin'wana hi leyi i ku va loko hi ri ku ekuteni munhu loko a direct-iwa a nga pfumeli ku twisisa leswi hina hi n'wi byelaka. Mhaka ya acting u fanele landzela ti-director ta wena ku a wo tekele ku vulavula ku fana loko u dakwini kumbe u nwini se swa hambana. Se a swi gina swi hi tikela van'wani va hi byela ku va la ku hola swi hi vangela ti-problem ende ka crew ya hina a ku na munhu la holaka ende a ku na mali leyi nghenaka hi nga ta ku hi kuma mali every month. Se yo mintlhontlho leyi hi hlangana na yona munhu a hi byela ku la ku hola yena hi mhaka u tlanga role ya so na so na so na so. Mhaka leyiwani yi tikomba nga ri mhaka yo olova mara hinkwenu ha ti nyiketela hi ndlela leyi ya ku na mina fanele ni ti humesa vumina leriya ro ni nga ti nyumi hambi swi tika ni tika na swona na loko swi olova ni ta va ni ri kwalaya ni kha ni olova na swona ku ta fika na namuntlha swi nga ri ku oloveni. Loko ha ha sungula na tikhamera ku ri hava a yi ku tirhisiwa foni hi xin'wanyana xa tlhontlho lowu a hi hlangana na wona ku hi fanele hi ti nyiketela leswa so hi kuma swilo leswi hina swi nga ta hi vuyisela endzhaku leswi swi nga ta pfuna na hina hi ndlela leyi ya ku tikhamera a hi ta kha hi tirhisa ta hina swo tala swo edita hinkwaswo ku va swilo leswi swi nga ta va swi kha swi huma ka vukati ka tamani leswi vo n'wi yo ti endlela vona vinyi. Drama leyiwani mina na yi feva ni nga vula leswaku ri vayisa lava a va yi mahlweni na migingiriko leyiwani va nga tshiki ku swilo leswi va swi endlaka swi sasekile hambi va ka van'wani va hlamba dan'wini a ku nga ri nchumu a ku ri ku antswisa drama yi saseke ngopfu. Na leyin'wani ya vumbirhi ni na yona kwala fonini loko ni tshamile na chayisa ku komba ku ri vana va le kaya va le ku ti antswiseni. I phela vafana lavawani va swi sungulile loko va swi sungula ni ku Ntlhamu loko ni ku langutile ni vona ku ri nyiko ya wena leyi. U nga tlheleli ndzhaku phela swilo swa kahle a swi olovi la swi taku hi kona swa tika. U nga chavi ku tikeriwa hi mhaka ya macheleni. Un'wana nuna Ntlhamu tiyisela laha swi nga ta fika kona u ta tlhela u hlambanyisa ku ni suka kule na swona leswi ku hava munhu loyi a humelelaka evuton'wini swi nga tikangi. I phela mani a kondzelela Ntlhamu va za va humesa yin'wanyana yo sungula ya vukati eka tamani. Loko ni langusa na mina la ka YouTube ni kuma ku ya ni tsakisa na mina na sweswi ya ni tsakisa ko va ku foni ya mina yi hava leswi swa masikwana lawa a ni ta hamba ni nyanga hambi leswi yi nga masikunyana. Swi ta na mina ni kumeke ni hoxanyana xandla ni ekita na vona ni ri mhana va vanhwanyana vambirhi loko a nga la ku tekiwa buti wa kona ka ku tekiwa ni ku hayi kasi wo la ku lovola hi xuma xa wena xa yena na u ngo a tekiwaka. Loko vanhu kha va nyaza ka timhaka ta acting kumbe swilo leswi ni nge le ku swi endleni kumbe gondzo leri mina ni nga ri teka a ni hlamuli ende a ni swi landzeleli hikuva vito ra mina i avoid wa ka Ntlhamu lerin'wani hi mi Tiyani. Se avoid na Tiyani swa vulavula na swi papalata ivi ni tiyisa mbilu kumbe ni tiya. Se mina nga vula leswaku ri a va yi mahlweni yi kula drama ku fana na van'wanyana va endlaka tidrama mara leya va ka hina yi saseke ngopfu. Se ni ngo kombela ku ri va yi antswisa yi saseka ku hindza laha. Drama ya vukati ka tamani i drama leyi nga sungula khale va ri karhi va hlangana na mintlhontlho kambe va nga heli mbilu. Ku na swo tala va nga swi fikelela swa kahle a hi tweni. Ku va drama ya vukati ka tamani ku va yi tikuma yi ri ka Mala FM swi sungule laha. Nkarhi wun'wani hi va na mihleketo ya ku tanihi group ya hina hi vitana munhu loyi a nga ta fika a hi hlohlotela or ku hi dyondzisa swin'wana swa skill swa maetelo kumbe loko ku ri ekutoni hi fa hi endla yini hi fa hi tshika yini hi fa hi endla yini. So hi vitani kulukumba un'wana ve ri i Papa Natso a tirhaka Mala FM.
so kulukumba loya u ve a ta a kuma team yena yi helerile loko kuma helelini a fika hi dyondza sweswi a nga hi dyondza swona ku leswi na leswi na leswi a tlha a tsakisiwa hi maektelo ma hina se a ku rin'wana ra masiku kwala ku fambeni ka October hi vulavula hi swilo leswi lembe leri nga hundza a ku hi ta vitana van'wani va vatlangi va ta acta drama ka leyi nge le ka Male FM mara hi ta vitana hi vatsongotsongo so tshamini loko tiku November ku ve ku vitaniwa 4 wa vanhu a ku laveka 4 wa vanhu kahle kahle vanhu fonelini a ni ku tirheni se ni vi swi kumeka ku vanhu lava ni nga na vona vo vanhu lava ni actaku na vona ni fambe na Ndzalama na Mdalama na Rito ivi hi ya ka drama hi fika hi tlanga kweli ka radio swi tsakisa ivi se hi vuya kaya loko hi ya kaya a swi hetangi n'hweti loko se nge ka December vhele un'wani a ni byelini un'wani wa chomi ya mina ku no la nga ku na yena o hleketelelela ku la nga ku karhi hava drama ka Male FM swi nga endla hi vitaniwa no a ku se ivi hi nghena ka December no nghena ka December kwala ku ti 25 ni vi ni kuma message yo kusuka ka Sis Tracy Nobel va ku ni kombela ti contact ta wena so ni chuwa ku mara va yini ka tinomboro ta mina se ni va niketa va ku hayi station manager u ta ku fonela a vhela a nga leta nkulukumba leyo ivi a ni fonela 25 a ku u le kwini ku a ni le kaya a ku ni la ku hi vulavula mara na ha mithini na a mahlamba ndopfu ivi a vuya ka mina se a ni fone kamba u le kwini ku a ni le mucatweni ivi a ta hi movha ya ka Male FM se fika hi vulavula a ku ni kombela drama ya n'wina ku yi ta tlanga ka Male FM ni twi yi tsakisa ni vi ni yi vona ka YouTube channel na ku byela hi vanhu ku na drama so se ni tsakela ku ni mi nyika contract mi ta tlanga ku cinca loko ni nga ku vona kulukumba ngopfu i ku tanihi vukati katamani hi endlile drama laha hi nga tikuma yi va kha yi nghena eka xitichi xa community xi nga kwala ka Malamulele xa Male FM laha hi nga swi vona ku ri okay swilo leswi hi swi endlaka swi na tikelo eka vanhu van'wani se hi va kha hi swi vona ku okay ku na ku cinca loko hi nge le ku endleni ende vaakti va hina vo tala va kola va nga ka switori swa ti-TV lava nga va voniwa ende van'wana mi kuma va ta voniwa hi ku ya ka minkarhi mhaka ya ka television or mavonakule ya Giyani Land of Blood ni vi kona hi mhaka nhwanyana un'wana ve ri i Mihluri Mathewulo u kumeka Giyani mara u huma ka xigalo a kaya se ku vhele hi va kha hi tivana a ku ni ku nyika link leyiwani u joyina ya Giyani u ta kota ku nghena hala ka Land of Blood ni i va ni niketa loko a ni niketa ni vi ni joyina loko ni joyina a va letangi a va ku hi senda ti-picture ta ku kombisa ku loyi i mani u huma kwihi swikwini se vi hi sendetela laha ni kuma ku heyi hi mi munhu wa ka Malamulele Hendriwani se va bukaku ke loko va buka ro sungula ni kota ku ya hi mhaka macheleni mali yi vi ni onhela so mara ni vi ni fostela ku ya fika ku Land of Blood yi xuteliwa Joni a yi xuteliwa kaya na mina ni tiva ku yi xuteliwa Giyani kasi yi xuteliwa Joni se ni vi ni famba ni ya Joni loko ni ya Joni a ni nga bukiwangi se ni mara ku na van'wani ve ri i Botirasi Xitokana a va ni byeri a ni nga swi tuni va tshama kwihi mara se swi na swi ta va tshama ka Ngezimana na vo ni tirha na vo va ku Land of Blood yi nge ku buku u ri ka Malamulele khandziya u ta Joni laha ni nga famba ni ya Joni loko ni ya Joni fiki yi buka loko ni buka mi kuma ku karhi wolowo na foni ya mina yi helindile a ni tirhisa xikorokoro a xo selitopiwa laha henhla laha a swi ri ku vaveni se ni ze ni rhurha laha ni tshamaka Joni a ni tshama ka van'wani va Sivara ni rhurha na tshama ka van'wani va chomi ya mina ve ri i Foster hi ku gezi a ri kumeka every time a ni kota ku tlhomela foni chajarini se va tlhe va buka va nga ni kumi nakona hi humi na Foster hi yo supermarket ivi ni ze ni fonela un'wana wa ka xigalo ve ri Matunu a ku heyi Ntlhamu u le kwini mina ni kona ku nghena ka WhatsApp hi ri ni kha va ku fona hi ri kha va ku lava se ni vhe ni nghena ni kumeka ku hayi u ni yimiselini voko a ni loko munhu va vutisa grupini ku kona u fa yimisa voko se va ku xuta mnduku mnduku va ku hayi se ni famba ni ya a Joburg a hi twanane na Botirasi Xitokana ku 5 o'clock ta hlangana a Gold Reef City ku na garage yin'wana ve ri engine
se vhela ku ri mi number 1 yo fika layani ivi ni fika ni va yimela va ta ni teka hi famba hi ya ka Land of Blood. Ka Land of Blood a ku ri ro sungula ku va ni fika laya. So loko hi ri laya botirasta a va xuta swa vona hina a hi xuta swa hina. Se botirasti a va xuta hala bottle store hina a hi xuta hala amanoko. Se a swi hambana. Se ni vi ni khandziya taxi na van'wana hi ya ku xuteni. Se loko fika le swi fike swi va so hina hi wela ka ti-extras ka vana va vo hinda. So hi vi hi xuta mi kuma ku no xuta ka ti-scene tinharhu mara bad luck ra ku a ni ti vonanga mara lava nga ni vona va ni vonini a ni Land of Blood a yi endli so leswi swa ku munhu a huma straight. Mi to vo hi ndleve ku luya Ntlhamu kumbe mi vo hi Malevu mara scene leyi ni hi tsundzukaka i ya ti-16 ta May. Ya 16 ta May leyi ni nga huma ka yona leyi ni nga hi vo hi nexe. Leswi ni vula ni nga tipfinyingi hi ndlela leyo swi promota Rhodes ku a Rhodes ku na vanhu lava va nga ti sungulela swilo swa vona swa drama mara hi n'wi vona a ri ka xiyenge xin'wanyana kusuka kwihi. Swi vula ku Rhodes se yi le mepeni hi ndlela leyo un'wana na un'wana loko vo vona mbangu va vona ku na avoid. Un'wana na un'wana tala ku tiva ku avoid lowu le kwihi. Hina na hina swi nga promota mbangu timhaka ta ku hi nga tshama kha hi vona ku hi la ku vona avoid wele Rhodes. Giyani na yona yi ya kwala kaya loko hi kha hi swi vona ku na yona yi le ku yeni mahlweni ku na un'wanyana wa xiphemu xa vukati katamani loyi na yena a va ku xiphemu eka drama ya vukati ya Giyani Land of Blood. Ya ka mbango yi vi problem a yi ri kahle ku sunguleni mara yi vi problem. A hi va ka mbango va nga na problem i vanhu lava hi nga famba na vona. Siku ro sungula loko kuma ku na ti-audition ta ka mbango ni fambe na Ndlandlamuxa na Gift hi ya Venda ka ti-audition. Loko hi ya Venda swi vi kahle fika hi audition swi va kahle hi tlhe hi vuya ka na vafowethu swi ri kahle. Hi fambe hi sota mara wa mune na madamu va ve va buka va ku Ntlhamu wa xuta. Loko na xuta va ku va ku xuta mundzuku hi Friday. Ni go okay ntata. A ni nga ri mali a ni nga ri na nchumu na foni ya mina a yi nga ri ku khomeni swona ndlela. Badi ra kona hala kaya network a yi nga ri khomeni. Ni vi ni fostela ni foni ya Ndlandlamuxa ni nga n'wi kumi fonini ku n'wi byela ku mundzuku mina xuta. Se ni vi ni fonela un'wana wa cousin wa mina a ni tshembisi mali ni ku ni kombe mali a ku tanani ka xigalo nampundzu mi ta teka vhele ni fambini yi landza mali. Ni swi vona ku loko no famba ni ri nexe ku ta va na nkingha ku a PPD i kule laha mbango hi xutela kona. So ni vitana Gift ni ku mfu a hi fambi. Gift a nga fangi mona hi vi hi famba swin'we hi ya a Venda mara hi khandziyanga taxi hi haya ri movha wun'wana wa mfuwethu wa cousin wa mina kwala ka xigalo ka hina hi n'wi chela petrol hi famba. So hi fika le ka a PPD vhele hi nga ku tivi hi fika swi vi kahle se ni va contacta ku se ni fikile va ku Mr. Ntlhamu yima ni gedeni. Ivi ni yima gedeni va ta se vanhu kha va nghenete na timovha ta production ivi hi relele hi hala hansi. So loko hi ri le hansi hi fikini hi tshama nkarhi wo leha ni va vutisa ku mi ta xuta nkarhi muni va ku ti-scene ta wena ta fika sweswi ivi hi ya lanjini hi 2. Se la nga fika ku va na problem kwalaho. Se loko va na problem laha ka ti-scene letiya ku ti lowa cousin wa mina a ku mi se na famba. Loko ma famba ku ni ku se hina hi ya tlhela hina ku mani swi tivi kaya ni ku lavekeni. Loko xo mara hi nga xutangi a ku mina famba a swi nge endli macevelo ku ni tshama laha ni boha hi karhi. Ni byela Gift n'wana mani we mfo se laha ti lava ku vuya. A ku swi kahle mama vutisa ku mi ya xuta nkarhi muni yini a n'wi vutisa kona misa n'wana ve Rams ni n'wi vutisa ku but ni ya xuta nkarhi muni ku Ntlhamu ti-scene ta n'wina ta ha ri kule ngopfu n'wana mani. And the production loko yi ze yi mi bukini swi herile. And loko mo ze mi lose this opportunity na siku na rin'we yi nge mi buki mbangu. A si hloko hisa ni tlhele ni byela misa loyi ni ku mfu a swi endli leswi ho swi lavaka ve ni na xuta na madyambu. Ivi a ku mumi ni vhaya
ni n'wi byela ni ku vhayani ma se ni tlhelela ka misolo wa ka mbangu a nga ni buka se ni n'wi vutisa ku u ta xuta sweswi ku nga ri khale se loko a ku ni ta xuta ku nga ri khale hi tshama yi ku 3 a hi hoxa ka ti-supporting cast tin'wana hi xuta kwala ka ti-extras xuta mara xuta ngopfu mara mina a ni ri na role ya mina leyi a ni yela yona straight ni n'wi byela ku se mina famba ku no a humesa buku so a ku hi leyi role ya wele for xutaku yona loko ni langutisa shooting time ni kuma ku yi ni byela swin'wana swo ma 8 o'clock ni ku se transport a ku mina lexi nga ta kota xona i ku ni ku teka laha ni ya ku chicha a Thando hi 8 o'clock wena u ta vona ku ya mahlweni ku ya ka Malamulele ku ta swi endlisa ku yini nhloko ya mi hisa ni swi vona ku a swa ha endli a swa ha pfumeli se ni n'wi byela ku no mi ni kombe ku ya kaya va a rini ni fostela ni ku mi ni ya kaya byela gift ni n'wana mhani a swi nge hi pfumeli ku hi tshama laha hikuva hava mali yo ya kaya ya vuya yini a ku se hi Ntlhamu sweswi hi ya famba yini kusuka PPD hi ya a Thando hala Thavani Mall ni ku nga wa ri ta vo plan se loko se ka hi huma laya va ni sendele message va ku va ni byela ku ni endla mistake yin'wana hi kulukumba ngopfu ku tikuma se kha ni famba ku hi nge ni buku na siku na rin'we mbangu loko a ni nga ri na choice just because munhu loyi a hi tina yena u fika a hi jikela na mali a ni nga ha ri hava xikhwameni hi fiki loko hi huma laha PPD a yi ki taxi ya Thavani Mall fika Thavani Mall na gift I'm sure ku ri 4 o'clock a ni mbali maphaxani loko fika laha ni ku ka ku khandziya taxi n'wana mhani hi fonela munhu la nga ka Malamulele a hi hakelela kumbe hi famba hi milenge hi swi swo antswa ku a ni tivi ni ku n'wana mhani ku avoid swo tala a hi fambi hi milenge a ku hi tlhama mpengi ni ku ni pengi ku risika swi kahle hi sukile na gift hi famba hi milenge hi ze hi ta humelela ka Malamulele loko ka hi famba la patwini hi hlangana vakulukumba van'wana va hi twela vusiwana va hi lifita hi la se mihloti yi nga sungula ku huma kona ni swi vona ku swa vava ni swi vona ku a ku na choice na boga ku famba se van'wana va hi twela lifiti hi vuya hi traka va fika va hi chicha ka Nechituna mabazini ende ha ri kule ngopfu na foyi yo fika a ka Malamulele ni fostela na gift ni ku a hi fambi n'wana mani a hi jiki yi ku 8 ha ri nhoveni a se fika 4 loko hi fika 4 I'm sure ku 10 loko mfo ni na 6 rand la xikhulubekini nghena laha u xava mabatsi a ku mabatsi ku hani ku xava mazimba hi nghena ndleleni hi famba loko hi famba hi kuma tilifiti ti fika ti hi chicha a Nandoni ku ve ku na Nandoniville hi fika hi chika lahaya se ni swi vona ku se i vusiku and then na n'wana wa vana ende se ka chavisa mara hi vi hi kondzelela hi famba hi ri vambirhi ze hi ta fika ka Makumeke loko fika ka Makumeke se a hi tsutsumela ka swin'wana swo vo 1 fika laha phuma garage fika hi wisanyana wo ma 30 minutes ni n'wi byela ni ku mfo swi nge endli ku hi tlela nhoveni a hi kaya loko hi ya kaya se hi vhinda ka Mawambe loko se hi la ku nghena ka Mawambe hi suka ka Makumeke me va fika laha Global ku na miso n'wana wa Polo wa ta soko Africa break before ku fika miso la Polo ni miso n'wana wa hala ka hina ni to va ni nga n'wi vuli vito ni ku ni kombeli fit a kwani kona khabe ya ku hala kaya so lo Apollo a fika wa foka kahle vun'wini mi ya kwihi sukusela a Venda ni ri ku milandzeleleni hi le ndzhaku loko a ku mi suka a Venda hi hlamusela xitori miselo a chuwa a kwa fo a hi fambeni ka Malamulele tiko ri bihile n'wana wa wena a nga hi felangi mona u hi niki mali u hi niki 50 rand ku fika a fika hi chicha fo hi la ka soso se yi tsutsumela ku ma 3 a ndzela gift ni ku ha na transport yi nga ta yi kuma a hi fambi kaya minenge zita ta humeleriwa days ku huma eka television kumbe eka mavonakule swi languseka ku ri vugemamusi bya norho wa mutlangi un'wana na un'wana loyi a nga le ka gondzo ra vunyanyuri hi tlhelo ra switori ni ti vona ni ri ka switori swo chavisa leswikulukumba kumbe ka ti-product letikulukumba laha mi kuma ku ya laha ni nga ta kha ni voniwa munhu un'wana na un'wana mi kuma ku n'wana a tlha nga tshembi na ku u vona mina vhele kwalaho mara
i ku navela ka munhu etakwini. hayi mina ni na nhlohlotelo wukulukumba ngopfu ka vantshwa lava va ekitaku lava va swi tsakelaka lawani va nga tshinela ka Ntlhamu hi ku ni vona swi ri na mongo phakati ku swi komba ku evuton'wini bya munhu ku na leswi swi hanyiwaka swo fana na leswi ku na leswo ka swi nga ri kahle swo fana na leswi. Alright, lexi ni nga xi vulaka i ku eka munhu un'wana na un'wana la navelaka kumbe ku ri tlhelo ra acting kumbe swin'wana leswi yena a swi vonaka swi ta n'wi yisa kun'wana a vi na khinkhi eka nchumu un'wana na un'wana lowu endlaku hikuva ni vhele ku hava swilo swi ta ku tela yo tshama lero loko u ri munhu u fanele u swi landza laha swi nga kona ende vanhu va nga chavi ku investa ka swa vona hi ku swi endla kuma ku investa hi leyi tsanana u nga na yona in the meantime u kuma ku u ya vuyeriwa hi laha kulukumba lero loko u ri munhu u fanele u titshemba ka xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka. Va ka hina ku na vanhu vo tala lava nga tsandzeka ku fikelela milorho ya vona ya ku nghena eka mavonakule kumbe eka thelevhixini hikuva va nga tivi tindzimi ta laha Afrika-Dzonga. A hi tweni ntlawa lowu hi burisanaka na wona madyambu lama swa ku wu ri yini hi nkoka wo tiva tindzimi loko munhu a ri ka gondzo ra vunyanyuri. Loko munhu a ri ka industry leyiwa swi na nkoka ngopfu ku tikuma kha u tiva ti-language especially ka leswi acting swa vava hi ku u ta twanga ku vo khola kha va nga kholi mara mina ni gine ni swi twisisa hi timhaka to mini munhu un'wana ni kulele amavillagini a ni kulelangi Joni na Zulu a ni xi tivi no xitwa na Xivenda no xitwa mara ku xi tlherisela ni nge xi tlherisi mara hi xilungu a ni yimangi kahle na Xitsonga na xi tiva so laya swi na nkoka ku va kha u tiva ti-language hinkwato hi ku a wu swi tivi loko va ku vitana ku ku na ti-audition u ya vulavula ririmi rihi for example loko hi ya Venda va hi byele ku la hi le Venda hi vulavula hi Xivenda hi ya auditioniwa hi Xivenda sungula ku khoma tinhloko hinkwenu ku hina Xivenda a hi xi tivi mara hi vi hi fostela hi swi vona kwala hi nga kota kona mara swi vi swi hi pfuna se hi ndlela yin'wana ri nga ta kombisa ku vanhu lava nge le ka industry leyiwani a va dyondze ti-language hinkwato ku ya mahlweni swi ta va tikela hambi Joni a ngo ta tshama kha u yimeli production leyi nga ta ku buka ya ririmi ra Xitsonga kumbe ririmi ra ka n'wina u fanele u tiva ti-language hinkwato loko u ri mi-act hikuva nga ha no ni vitana namuntlha va ku Ntlhamu ma vitaniwa ka filimi ya Mazulu hi n'wina steering a na ha swi tivi se mi ni fanele ku yini just because ni munhu loyi a vulavulaka ririmi ra Xitsonga ende nkarhi wun'wana va ku va lava Xizulu so swi kahle ku vanhu hinkwavo lava nge le ka industry leyiwani va tiva ti-language hinkwato ku swa tika loko hi ri ndhawini ende hi twa nga ku hina machangani ho pfaleliwa handle kasi hayi a hi swona hi hina vinyi hi ti pfalelisaka handle. Loko munhu a ri ka industry ya ku acta kumbe ya ku landzelela swilo swa ku acta u fane a va kha a tiva ti-language hi ku hambanahambana ka tona leti nga kona laha misaveni hi ku va ku ri na challenge yo karhi leyi va hlanganaka na yona u kuma ku ve le ka ti-ages to hambanahambana laha mi kumaka ku a va tirhisi language leyi yena a yi tirhisaka lero swi ta va kha swi n'wi tikela ku ri a kota ku communicate na vanhu van'wana lero loko a ri munhu u fanele a nga titsangi u fanele a kota ku titshemba ku loko a ri laha nga na vanhu a kota ku landzela ririmi leri vanhu va kha va ri tirhisa u kota ku na yena a ta kota ku a nga vi hi ndlela leyo vanhu lavo vanhu va endla swa vona hi xivona. Hi nga hlamusela rito acting hi tindlela to hambanahambana hi ririmi ra vadyi vahlampfi va ku is to fake the reality. Xana ntlawa wa vukati katamani wu amukela Jim na Jekeke? Matirhelo ma hina hi lama loko munhu a ku Ntlhamu ni kombe u nge drameni a ni ali mina ni n'wi byela straight ku hoyi siku hi xutaku ha ku kombela kumbe siku hi nga na training ha ku kombela ivi loko se a fika u nyikiwa role ku hi kombela ku hi tlangela leyi laya ka role ya nga ta kha hi tlanga hina hi nga ta kota ku vona ku ya munhu loyi wa qualify ku na vanhu lava vo hi kombela u hi rilela a tsandzeka ku rila ende leswi swi na nkoka loko munhu a ri ku acteni hi ku acta u ri xisiwana munhu a ku na leswi cincaku andzeni ka yena ku a va xisiwana hi ku acta u ri xifumu a ku cinci nchumu acta ku u kha u haha a ku cinci nchumu se hina loko hi teka munhu loyi loko a ri ku acteni let's say a ri xisiwana a feel that pain a tlha a rila hi kombisa ku hi vhe swi vo laha hi khomi strikera xa straight a wu teka munhu un'wana na un'wana a ni ku na lava vo hi la ku huma ka camera
leswi swi nga wrong and vanhu lava nge le handle va langusini ku munhu loyi i muacti kumbe u tsakisa ku la ku huma kamereni. Munhu wo acta loko u tshamini u langutisa xitori u fa u fila na wena nge le ku voneni ku mara this guy u ya helela kwihi. Loko ku ri xibamu no tshemba leswaku hayi xi bele tindleveni ka madyambu ya siku ra namuntlha a hi burisana na vatlangi va ntlangu wa vukati katamani laha va hlamusela masungulelo ya vona na leswi va nga kota ku swi fikelela eka gondzo ra vunyanyuri. Mi nga rivali ku ya mahlweni mi hi landzelela eka swiyenge hinkwaswo swa mabulu @mgewj ka Twitter, Mgewu ka Facebook, Instagram, TikTok na kwala ka YouTube. Loko ni nga khesi va Ripfumelo Studios Production ku ta va ku ri budula ro ya eku weni kusuka ka mina MTJ ri kotse ra muhaxi mi ri yena ni mahlweni mi va na madyambu lamanene.